Leo Makeria ma bamiri 140 iria ciakorirwo ikiurwo ni mahiu mao kumana na ng'aragu nene gicigo bunge kia Laikipia ya rugongo kaunti-ini ya Laikipia leo mari na gitumi gia gukungwira thutha wa gikundi kia Impact Kenya kumtugana mburi 5 o family niguo makorwo makiambiriria muturire mweru. Tuna target familia 140 na kila community land tuna target kutoka watu 14. Gana na afitha wa murugamiriri wa mutaratara wa Impact Kenya augite ati gitumi kiria giacungiriire gikundi giki kuheana mburi ni thutha wa kuona ikari ni makoretwo mahatiriirio thutha wa makiri ma mahiu mao gukua. Oho Resesi augite ati ni matanyite kuheana mburi 700 kuri family iria itari na uhoti kuria atariire ati athuri aitura nio marateithĩrĩria gucagura family iria ihinyiririkite muno. Jua tuliona zilizopita kama miaka 4 zilizopita iliweza kuua mifugo area hii zaidi, na kuliponyesha watu waliweza, nyasi ni mingi lakini watu hawezi kula nyasi. Ini washifu itura riri Molin Leto ni atariire kigiriko na mathina maria family ici makoretwo makigerera kumarira makorirwo makiurwo ni mahiu mao. Guku agitariria ati family ici cihokaga mahiu niguo guthomithia ciana ciao. Akigathirira gikundi giki guku akiuga ati mburi ici ni kiguni kinene hari family ici. Mifugo yeyote na katika hiyo hali ya kuwa hawana chochote kabisa ya kujisaidia, tumeweza kupata usaidizi kutoka hii organization ya Impact. Hii mbuzi wameletea wale watu ambao hawajiwezi. Aria makorirwo makigunika na mutaratara uyu ni moretio kwaga kwendia mburi ici no ende guciciarithia na guciramata niguo ikiongerereka. Kuringana na umwe wa aria magunikite na mutaratara uyu wa Impact Kenya, Moses Kinyaga ni atariirie ati mutaratara uyu ni wa kiguni hari family nyingi na ugukorwo kirehe ugaruruku munene muturire-ini wao, guku agicokeria ngatho gikundi giki ni undu wa kumeciria na kumahura njeki. Maji iko, kwa hivyo tutaenda kulisha na tunaona tutafaidia. Ripotera Muthingi TV, Njetago wa Mbui wa Mugo.